turagukengurukiye cyane mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Turagushimiye cyane n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose kuri uyu mwuka w'abazima dufise ubwoko bwawe. Turi mu izamu ryo hagati ya 3 na 6 z'ijoro. Turiko turava ku munsi wa 4 twinjira ku munsi wa 5. Turiko turava mu igenekerezo rya 23 twinjira mu igenekerezo rya 24 kwezi kwa 10/2025. Mwishwi ry'ubuhanuzi turiko turava ku munsi wa 296 tuja ku munsi wa 297. Nacho dufise tutahawe, nacho turico usibye ico twagizwe n'impuhwe zawe. Witeka nyaguhora ku ngoma, wewe se w'umwami wacu Yesu Kristo, wewe nyene ijuru n'isi, wewe nyene ubutware n'ubweranda, wewe nyene ubushobozi. Niwakira ya mashimwe ariko arakomoka mu mitima yacu, kuko ni wowe dukwiye kuririmbira kugira ngo amajwi yacu naba meza mu matwi yawe duhabwe umugisha. Turakoranye ubwoko bwawe, turi ku mpande zine z'isi. Nitwemereye isi kwidukoraniriza mu bugome bwayo, oya. Nitwemereye isi kwidukoresha igishaka, oya. Kuri buri kintu kimwe cyose twakoze kuri uyu munsi wa 4 dusozereye, uyu mwana wawe ahari nawe yoba yamaze gutwagwa n'agatiro, ntiyakujyajyanije kimwe muri 10, nawe yirengagije amubona, nta mutima mubi yeretse bene wabo, yababariye, yihanganye, yumvirije ijambo ryawe, yasabikanirije abandi ibyiza akura mu ijambo ryawe. Muhe umugisha mukama, muhe umugisha nyaguhora ku ngoma, turabikwisabiye. Muhe umugisha rutare rw'ubuzima bwacu, turabikwisabiye. Muhe umugisha duhuje umutima. Nimba hari agasengu tubonamo, ukabona ikoraniro ryacu aho turi ku mpande zine z'isi riguteye iseseme, ntudushibure, ntutureke, tudutererane, ahubwo turaciye bugufi kubw'amaraso ya Kristo. Turayitwikirije, dukubise ipfukamiro munsi y'umusaraba we mweranda, twihanye ibyaha byacu byose, twitandukanije n'ubugome bwose, twitandukanije n'imibabaro yose, twitandukanije n'agahinda kose. Mukama, gira ikigongo, gira ikigongo uduhezagira ubwoko bwawe, gira ikigongo uduhezagira abana bawe. Ndagusabye umugisha buri mu Kristo yumva ko akwiye kubibira mu nzu y'ububiko bwawe. Umukristo atigunga n'iteka gice yarose, avuga ngo mu nzu y'ububiko bwawe ntihakabure icyo kurya, ntihakabure icyo kunywa, ntihakagira ubushuhe butagira umutaka, ntihakagira imvura itagira ubwugamo. Nyaguhora ku ngoma, ncishije bugufi umutima, amagara, ubwenge, ugushaka kwanje. Ndakwisabiye uhagarare muri Isaya 44 muhe umugisha. Hari imbuto abana bawe bazanye muri uyu muvukano uyu munsi, niyo nje gushingira ko kugira ngo ndagusaba umushinge w'ugukomera n'ugukomezwa, ugutabagwa no kunezerezwa muri uyu munsi mushasha tugiye gutambura. Ndazi neza ko ku munsi wa 5 imyuka y'abadayimoni bibi, abangusha, bambuzi, bamwe batoranwa, bamwe bari mu butunzi bwo kwica, bwo guhonya, bwo gutikiza, bwo kuranura no gusitura ubwoko bw'Imana. Ndabizi ko uyu munsi bari ku rugamba, nta kindi kintu na kimwe bariko baregeranya mu buzima bwabo usibye ibiza guhungabanya abana bawe. Mukama, tugirira ikigongwe rwose Mukama, tugirira ikigongwe rwose Mukama.
tugirire ikigongo cyane. Tugirire ikigongo duhembura. Tugirire ikigongo duhimigisha watugeneye utisunze intege nke zacu, ariko uraba umwanzuro dufise wo kutakuryaryanya kimwe muri 10, wo kwitwararikana hagati yacu, wo kugaburira abashonje, wo kuvuza abagwayi, wo kwitaho imfubyi, wo kubabarana n'abababaye, wo kwihanganira abatugerageza ariko tugakomerera mu ijambo ryawe. Amazina y'abana bawe urayazi, imirimo yabo urayizi. Iruhande yo kwatugwa k'umugisha mu izina ryawe, ndagusabye kandi ikirere cyawe cigarurire. Ntihagagire na kimwe gitangira isengesho rivuye mu kami k'uyu mutima w'uyu mukristo. Icyo nashoboye uragishoboye, umugisha abana bawe. Icyo nashoboye wowe uragishoboye, umugisha ubwoko bwawe. Icyo nashoboye wowe uragishoboye, nezereza intore zawe. Tuturabire mu bugome bukomoka mu mivumo no mu byaha by'abasogokuru oyaye, ahubwo turabire mu butwari bwawe, uturabire mu mbabazi zawe, uturabire mu mahoro duhabwa igihe twiyegeresheje amaraso ya Kristo tukitandukanya n'ibyaha. Yesu duhe umutima w'umwiranda tuyobore. Ndasenze nemera kuri Imana ije kutugirira neza. Ndasenze nemera kuri Imana ije gushinga umushinzi ngewe w'ibyishimo kuri twebwe. Ndasenze nemera ko ikirere cyacu kigiye kugururwa, abamaze kuryama baha umugisha baryame neza, ubaha indoto nziza, nubaha indoto zibaremereza, ushiremo ububasha bwawe, indoto zabo bazirotorerwe, indoto zabo bazibibire, indoto zabo bazisambuze, kandi indoto zabo zibahe kukwegera, ntizibahe gutandukana nawe. Hari ikindi kintu ugomba kukwisabira muri uyu mwanya. Iri jambo ryawe ugomba kuduha, turagusabye ritegura imitima yacu, ritegurira imitima yacu kunezerwa. Ese iri jambo ryorema ikintu gishasha muri twebwe. Ese iri jambo ryozana amahoro hari amahane. Ese iri jambo ryozana igikundi hari icanke. Ese iri jambo ryohindura iminyuro y'ubuzima bwacu, abamavitse amaze kwanga, abo ubutunzi bwamaze kwangirika, abo urukundo n'igikundiro byangiritse, ababarozi bamaze kwinjirana, abamaze kugira ibirungurira ku mutima no ku mubiri, abamaze kugira ibiherebere, abamaze kugira urukushi, abamaze kugira imvunja, abamaze kugenda n'inda mu isi y'umwuka no mu isi y'ibigaragara. Mukamano twigaruriza ubukozi. Ni wanya n'ijuru n'isi, ni wanya n'ubutunzi bwose, ni wanya n'ibyiza n'ibyishimo. Nta mpamvu y'uko ubwoko bwawe twohererwa. Ntukemere ko tugenda gusa. Hari abakristo bagusaba ngo kuri inzara mu rugo rwanje, hari abakristo bagusaba ngo kuri ubugumba mu rugo rwanje, hari abakristo bagusaba ngo kuri icangiro mu rugo rwanje, hari abakobwa bari kugusenga, hari abahungu bari kugusenga, hari abagabo bari kugusenga, hari abagore bari kugusenga. Mw'izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe twegeraniriza imigisha. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turabizi kuri umwami w'amahoro yaturose none papa, turabizi kuri umwami w'agahimbare. Tukemere ko twicwa n'umubabaro kubera ingwara runaka tugendana. Hari ikindi kintu wokora tukagira ubuzima bwiza, hari ikindi kintu wokora tukagira amahoro, hari ikindi kintu wokora tukagira akanyamuneza, hari ikindi kintu wokora ubwiza n'ubwisigirwa bikaranga ubuzima bwacu. Tukuramvuriye kwa maboko, amarira yacu ntagasesekare ngo anyobwe n'isi, amarira yacu naje muri ka kabindi, muri ka gakarabo wategekaniriza umwana wawe kugira ngo ejo uzoyaducyoroze kandi yaduhoreshe. Imibabaro yacu nigaragare kuri Yesu Kristo, twebwe tubohoke kuko niwe yemeye ko kuyitwikorera. Matayo yarabivutse 11:28. Duhembuza ibyiza, duhembuza amagara meza, duhembuza ubutunzi, duhembuza ibyo kurya, duhembuza ibyo kunywa, duhembuza ibyo kwambara, duhembuze iby'ububasha n'ubushobozi bwawe. Erega papa ibyo dukorera ni byinshi, kandi turazi ko n'ibintu ugiye kudukorera kandi urakoze cyane. Dore umutima wawe ndatubwire ejo icyo ushaka kudukoza. Natuzaniye isezerano rishasha ryo kuri uyu munsi wa 297 ku
kugira ngo bigaragare ko turi basamura bw'ubwami bw'ijuru, dukugwe kw'imivumo, dukugwe kw'igisuzuguriro, dukugwe kwa gahinda, dukugwe kw'imibabaro, duhabwe ubwenge n'ubweranda, duhabwe ububasha, duhabwe ubuzima, duhabwe umugisha n'umugwiza, mu izina rya Yesu Kristo twererwe mu byo dukora byose. Amen. Yesu Kristo uri Kristo wanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yesu nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane muhoza. Yesu mwiza uremye yanje, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yesu Kristo mukozi mwiza, tugire Kristo. Bakundu wabo mukama aho muri kumane sinesis, tugire Kristo. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gushinga umushinge. Tuvuga ngo gushinga umushinge utwinjiza mu munsi wa 297. Byumvikana ko hariho umwaro kandi umugisha mu Kristo. Byumvikana yuko hariho umwaro uriko uratujabutsa muri uwo munsi mushasha wa 5, uwo munsi 297. Ariko turiko tuganira tukiri mu munsi wa 296, kuko Imana idusanga tukiri mu bukene, tukiri mu magorwa, tukiri mu bugomba, tukiri mu byangiro, tukiri muri byandagutakiye, ikadusanga kandi kabidukuramo ikadushira handi hantu. Niyo mpamvu iyi minsi isigaye kuvana atwinjiye mu minsi 70 isigaye muri umwaka wa 2025. Nzobyiweza ari systeme gusengera mu mazamu y'ikirere kitanse, ubundi ni hagati naho cyo kwanga twebwe tuba turi kwijamba, vuga ngo doga kwijamba. Ubwa ni hagati ya saa 6 na saa 9, hagati ya saa 9 na saa 12, hagati ya saa 12 na saa 3, hagati ya saa 3 na saa 6, hagati ya saa 6 na saa 9 umuhingamo, hagati ya saa 9 na saa 12 umugoroba, hagati ya saa 12 na saa 3 umuhigoroba. Ureo turi hagati ya saa 3 na saa 6 z'ijoro. Byumvikana ko ryasengesho mwara muronga saa 6, mwumve ko riba ryasenze guhera, riba ryateguwe guhera saa 3 z'ijoro, kuryo guko uja kuryama rimufasha n'uvyuka kagenda rimufasha. Vuga ngo amina. Arera niho tugira duheregwe isezerano ry'uwo munsi mushasha wa 297. 297. Nukuvuga hasigaye bingahe? Hasigaye bingahe? Hasigaye bingahe? 68. Misi 68 turi koza 50 ni mutayigiramwe muhigo nakazi kanya, ariko no mukomeze muyihige. Iyi misi rero umunsi mushasha twinjiyemo, ubundi Salomo muhinga Salomo yaravuze ngo umwami arabaryiza umusuko w'incabwenge, ariko ishavu ryiwe ryisuka kuwuteza isoni. Ndagomba hano tuwakure teme tujya kugendera ko uyu munsi. Ngo umwami, ni Migani ya Salomo 14:35. Umwami ninde? Ni Kristo. Ganza saga mukama, ganza saga nyeningani, ganza ukwiyicyubahiro mwami nyenijoro nesigaza, mubagwaye ubakize, mubihebuye ubaremeshe, mubaboshe ubabohore, mubakenye ubatungishe, ukwiyicyubahiro wewe ukora ibitangaza. Ganza saga mukama,
ganza saga Yesu Kristo ganza tukango ganza sibyo ngo umwami tuvuga Yesu n'umwami umukiza umucunguzi cyane baza ko abantu benshi mu birimba mu gico kintu mutakizi kyawa mukizi Kristo n'umwami Kristo n'umukiza Kristo n'umucunguzi burya ubu n'uburengezi dufise n'uburenganuzi dufise nukuvuga ikintu heregwa mu vyurya mu byunwa mu byo wambara mu byugirane ingo mugerageresha utwufise amako agogirene agumugwiza umwami ni mu buryo bw'umubiri ubwami ntuzoja kubwima ingoma mu ijoro no bwamubwimira ingoma nga mugawigiye aro mucuri aro mugyushawaye aro mugyurima aro mugyorara aro Kristo kubera umwami ngabira ufise ntuzitungana ibibatse oya Kristo kubera umwami Kristo kubera umwami vuga ngo amina Kristo nakubera umwami atugutubukurura umukanda wavuye akubagira ibivyibushe agumugisha mu byukora agumugwiza mu byukora ngo imivinyo yawe mizabibu yawe imirima yawe na misure na njegera nanziki umwami sogokuru ngo amushirira igihe aratubwira mutama Venus Mbarirande aratubwira ngo twatwarangwe manamba amagi bashobora gutwara amagi ugatahana iraro ry'inka ni mwagaganije Imana mwanga kugira ne kurumbira imigisha yayo urumva ngo ugatwara reka mbabwire buri kantu kamwe kose mukoze mu nyungu y'ubwami bw'Imana ntuzokwigera usuzugura amahera ijana mu isi y'umwuga amahera ijana ashobora kuba asumba umuriyari uwo umuntu afise yagaragara we watanze mu isi y'umwuga umukiza adukizike ingwara imibabaro agahinda agacinyitso imivumo akarenganya ugutaga umukiza ni Kristo akorera mu bitekerezo byacu babwira ati ndacu uzovamwo bakabara gucinyije Kristo akakubwira ati homura kaka uzokivamo umukiza ni kutugiye gutangura umunsi wihebye tushingira ku ikofi wakubiswe n'umugabo tushingira ko yakwirukanye mu cyumba tushingira ko atakugaburiye tushingira ko atagusumiye ntushingira ko telefone utaza amanyanga arimo gomba ubukini bagora ubukini bekiretse ko bizokugwaza umutima naco uhindura ku mwana w'umuntu yagotse aba yagotse n'Imana ngene bishobora gukora gutangwa ni kwera kugiye ngo urera ngo singikwiyumvamo ngo byahagaze nawe hagaritse amaranga mutima wagarika igikundiro cya uhagarika imirimo yawe ugacura bihagarika wowe numva ko wapanchariza gutugiye kwinjira mu wundi munsi ugomba kugirane gupinda ari ku mutima wawe agaciro kawe ni wewe wubaha Imana ibindi byose ni umwuhira Kristo agukiza umubabaro Kristo agaragare nk'umwami wawe agaragare nk'umukiza wawe agukiza agacinyitso agukiza ubupfindo bw'ipuri bupfundirwa ku buzima bwawe iyo mwumva ibibaniga mukumvisha vurirerire ukumva worira ukumva umujinya mu bigaragara ukabura impamvu uribaza ko ari igara ubupfindo bw'ipore ugomba gupfundirwa ku buzima bwawe ariko mu izina rya Yesu Kristo nandukanije umuntu n'uwundi bari kugupfindira ko ubupfindo bw'ipore sindabikoze kubera ubwibone no shingiye mu gitabo igitabo cy'itanguriro amamoko aravuga ngo 12 ngwanje 12 ngo bazotera nabaje kugutera ngo ama ndabatandukanye nzokurinda nk'imbone y'ijisho ryanje none uri guhungabana kubera iki Imana ikugaburira Imana iguteturura ngo Kristo akaba n'umucunguzi acungura iki acungura zamwe mu rugira yahemera murinde muri Adamu reka ndababwira ikintu kimwe none inyamaswa n'izaremwa n'ijambo maravuze ngo imisiba nibe iba irahema
aho inzoka nizo zibaho zirahema n'ibiti birahema ngo Adamu Imana iricara n'intoke zayo iramubumba bikoresheje ubutaka yashizemo n'imwe bien sûr mugabe ikishiramo umwuka we ngo iramerije bugufi Imana nje gituma iyo daca bugufi idapfukama gusenga Imana uhobye gose ngira ngo Adamu agira ubwenge kuko Imana n'ubwenge itanga icifisha namuna byari ingwe usibye inyabo ngo bukanga ubwirutse mu ishamba bucika ingwe mugabo nibaza ko ari riba I don't know Kristo umucunguzi wacu acungura ubugingo bwa kugira ngo uzokwameho ntuzogwere ntuzogenda kagirire none uri kwipancarikisha ngo mwamara bagize umusuko w'incabwenge bakundwa bo mukama muri kumane sineshishe uyu musu ubwira Imana uti mfise isezerano ryo guhabwa ubwenge ngiri isezerano ry'umusa uhabwa ubwenge ureke kujebajeba ureke kuzempera uhabwa ubwenge vuga ngo mpawe ubwenge nuhabwa ubwenge uhabwa n'ubutabazi nuhabwa ubwenge uhabwa n'umugisha nuhabwa ubwenge uhabwa n'akanyamuneza nuhabwa ubwenge uhabwa n'ubutore nuhabwa ubwenge uhabwa n'ubutwari nuhabwa ubwenge uhabwa n'ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari kumwe nawe kandi akwitwararitse gusumba bakubwibaza reka mbibiri banga uko siko bigenda ngo kubabisha niko Salomo yavuze muri Zaburi bwa mbere ariko muri iyi migani 14:35 ngo ariko ishavu ryiwe ryisuka kuteza isoni byumvikana ko kugira ngo umunyamugisha ukwiye kwirinda ibitera soni byose Imana yavuze ngo mwarandeye isoni muri dodomba muri yanga muri yankiriza mwifata nayo muri isuzugura nimigera mumenye ico nabasezeraniye none bakundwa bo mukama ntukifate nabi ntukaryaganya Imana ntukaryagumba Imana ntukifate nk'ukumenga turisamuragwa wibyiza Imana yageneye abakiri muri uyu mubiri nga kuri yisi kuko burya ntimuzoreke no gusaba Imana umuyondira gutanga yawaye Salomo namwe yoba Imana yatanga kwemerwa Imana yatanga guteta urugo kandi gihe cyose utagize ubwenge ishavu ry'umukama muraziyo ryisuka impamvu ko yagusaba umunsi ukagira ubwenge ishavu ry'Imana yo gisuka izayigeze kuvuga mu buhanuzi bwa Isaya mu kigabane cya 5 niho hantu hambere ubona ingene ishavu ry'Imana rikora sibyo yarigeze kuvuga ngo ngo ndingira ndirimbira umukunzi wanje mumvirize ngo kandi namurindira umbira ururimbo rugaragaza ko ndi Imana yiwe ngo ururimbo umukunzi wanje yaririmbiye umurima wiwe w'imizabibu umukunzi wanje yari afise umurima w'imizabibu ahantu hamera cyane ngo arawurimye akuramwo amabuye awuteramwo imbuto irobanuye mwumva agaciro k'umwana w'umuntu igituma ukwiye kugira ubwenge wewe uri umurima w'Imana umve kuburyo kukurekura nibyoroshe kugutakaza nibyoroshe Adamu amaze kuvuga ngo ni wa mugore wama Adamu amaze gutakaza kimerera Adamu amaze guhendwa na Eva yaravuze ngo ni wa mugore wama muko Imana iravuga ngo Adamu sishora kumugisha imuhandi mahigwe kandi mushira mu murima wo mu buseruko ngo yo murima Imana yarawurimye imaze kuwurima ngo ikuramwo amabuye imuteramwo imbuto irobanuye mwabahungu mwabakobwa mwabagabo mwabagore mwitandukanye n'imivumo we kuba Imana yarakubumba mumbyika kugira ikiremwa muntu
muri wewe yashizemo imbutiro banuye hari akantu k'amatsiko kari muri wowe gatandukanye nako so afise nako nyoka afise nako nyogosenga afise niyo mpamvu mbabari imivumo y'abamami dufashe bikemera n'imivumo y'abadati dufashe bikemera imivumo y'abasenga dufashe bikemera niyo mpamvu mbabara iyo usenga uburozi bw'umupfumu kazi cyangwa bw'umupfumu bukagufata bikemera je birambabaza cyane ndababwira impamvu kandi Imana ibamugwiza ubundi muri wawe Imana yasize mwakantu gatandukanye n'akabandi bafise ako kantu mwanya utarakamenya uracazempere uracananijwe uracakubititse uracigeranije nabo mwargamanye nabo mwasange nabo mwambara kumwe uracigeranye n'abari inzobe nawe wirabura uracigeranye n'abashibisusu nawe umushoferi uracigeranye n'abarongoye abagore banini nawe warongoye gato gato uracigeranye n'ababyeyi abahungu n'abakobwa nawe utarababwira cyangwa ababyeyi igitsina kimwe uri guhomba ngo hagati muri uwo murima Imana yahubatse umunara ngo irongera ibaza mu bwato bwo kugana ngo ari yizeye kuzokwama imizabibu ariko wamye ibihumbwa mwumve ubundi Imana tuzatuyihemukire kabadeshi ngo ubu rero mwebwe muba i Yerusalemu namwe Bayuda ducira urubanza twe n'uyo murima wanje w'imizabibu ni igiki kindi nari kugirira uyo murima wanje w'imizabibu mwaba nakiwugiriye ntanakimwe Uwiteka ariko tugirire kigongo duteritega duteturure uduhe ubundi bwenge musaba Imana ubwenge irabutanga musaba Imana ubwenge mumenye icyo muri mugendere icyo muri kandi muharanire muhurumbire kuba icyo mwagenewe kubacu ariko Imana nimubaze ngo ishavu ryayirarira kuko ngo rero ngirana bamenyesha icyo ngiye kugira uwo murima wanje w'imizabibu icyambere nzosamba uruzitiro kugira ngo bawuturire Imana ni gukura ku bubasha bwayo ngusha murumva icarico umuriro murumva icarico witwa urumva ngo yishwe n'umunezero ngo yapfiriye mu muyondi ngo yapfiriye mu munezero reka ndabibwira akantu kamwe sibyo ndabibwira akantu kamwe bigi by'Imana ikora mwe murabizi Imana ni amuriro none guzitwa n'umuriro nuwa ni Imana izoguhanira muri bimwe wagera ko ariko wayimara maje abari byo bikwica nabagabo banga bishwe n'umuyondi nabagore banga bishwe n'umunyenga ugira ubutunzi byange kubunezererwa ugira urugogwa byange kurugira mwamahoro ugira amafaranga uyivuze mu wana bikaze wana biki kera utarayaronka warutekanye muri wawe warutekanye none ubu bigiye kuyangara uwo n'umupfumu wundi mureke kuryaganya Imana kuko Imana no yimibwiye gusabike ko ye ushobora nibyo koko kudawera mugabo ugahora kwa muganga ushobora gukora ukunguka mugabo ukabihora namwo intambara nzosenyera urugo kugira ngo bawuhonyange nta gaciro nzowure kucikisha nzowuturira ntuzatuturirwa cyangwa ngo ubagarwe uzomeramo imikere n'amahwa nzotegeka ibicu nibushungururemo imvura ibyo kumaramara ibyo guheregwa ibyo guteterwa ibyo gucibwa ibyo ngo uyo murima w'imizabibu w'umukamanye n'ingabo n'umuryango w'Isirayeli nshuti zanje ubundi abantu bakwega ishavu ry'umukama Bibiliya avuga ngo baragoba bungikanye inzu ku yindi ngo bakungikanye umurima n'ubundi ngo gushika hatakibanza gisigara ngurumva ngo mu gusigara ari mwebwe mwenyene mwiharije igihugu ngiyi imivumo igenewe abamenye ibanga Imana yange n'ingabo yararahiye iti nukuri inzu nyinshi zizocika umusaka
inzu nini kandi nziza zizobura abazibamo ngo ngako imirima y'imizabibu y'intambwe 10 izovamo ibata imwe gusa ihomeri imwe y'imbuto nayivemo iyefu imwe gusa numvise aho dukurira gukehanirwa isoko ry'ubukane bwumvise n'imivumo tugendana isi yaravumwe ku bwacu Bibiliya avuga ngo isi izovumwa ku bwa Adamu none abagabo nabo bamenye ibanga bakirengagiza Imana bangana gute impamvu kuye gusaba ubwenge iyo uri umuntu w'umugabo ukumva inyoga yawe ibiyeri brasserie yo kubamwa mu gatondo saa sita ku mugoroba iyo uri umugore ukumva yuko icyaguha amara n'ukumva uborewe witeyira sibyo urumva ni ukuvuga ukumva kurya kunywa kwambara nibwo buhungiro bwawe ngo baragoba babyuka kare mu gitondo barondera ibinyobwa biboreza bakazezeta ku kirengazuba bacaniriwe n'umuvinyo Gwinanga nikembe ingoma imyironge n'umuvinyu nibyo biryosha imisi mikuru yabo ariko nibigera bakubitiza ijisho ku gikorwa cy'umukama ntibabone igikorwa cy'ibinwe yiyo bakundwa b'umukama ntimukimvire ko muzoryoherwa ariko mwariye mukarya mukanywa mukabyara mugaheka nezerwa nuko Imana yabaye umwuka w'abazima gukora ngo bagize ari abo mwazinduranye ubu byayangaye bubyangiritse kandi byose nibyo byica abana bacu kubera iki Bibiliya ngo nico gituma igihugu canje cajanye kugigwa imbohe kubera ubujuju ngo abanyacubahiro bacu bishwe n'ikigoyi isinzi ry'abantu bacu nabo bishwe n'inyota muranywa nimushira inyota murarya nimuhage murambara mugakogwa n'isoni nimubekwe ico giteza agahinda umutima w'Imana Icho nico kizana gukenyuka kuko Bibiliya iravuga ngo ico nico cyatumye kuzimu kwagura umuhogo ngo gutaburura umunwa wako ngo abanyacubahiro bacu n'isinzi ry'abantu bacu ugwamo gwacu n'uwo wese yihayagiza muri cyo baza kugirane kuguhoneramwo rufu gwarinjira umuryango wawe uriyakira uratekana warufise urufunguruzo wari ufise isengesho ry'ukugwirukana Hezekiya ntiyagwirukanye yavuze ati Uwiteka neme byo watumye umusabyi wawe ariko nanje niwibuka ibyo nakoze ku bwoko bwawe bw'Isirayeli bugatabako bakundwa b'umukama Bibiliya iravuga ngo baragoba bafata inabi bakayita ineza ngo mazi neza nayo bakayita inabi ngo umuzimagiza bakawita umuco umuco nawe bakawita umuzimagiza ngo umurazi bakawita ibisosa nabyo bakabyita umururazi baragoba bibwira ngo n'abanyabwitonzi bakongera bakayita incabwenge mbabwiza ukuri kuri kw'ijambo ry'Imana kuraza ukatubwira ngo wa muntu wamaze gucura umuntu yaracubye umuntu yarasubiye hasi cyane cyane abari abantu bwishime ngo bo byarayangaye ariko icyamudakwiye kwirengagiza nuko umukamanye n'ingabo akirisha ahoresha inama ziwe ubutungane namudatunganye mu mutima wawe tabaza Imana ambaza Imana Izaravuze ngo baragoba bamaze guhebuza mu kunywa umuvinyu ngo n'abagabo baheta abandi mu kuvanga imyambiro ngo bambika izeru mubisha kubera igiturire bakanka gutunganiriza intungane ngo nico gituma nka kurya urubeya ruri giti imvumba nka kurya kw'ibyatsi biyogera babiteye mu muriro ngo nikimizi yabizobora amashugwe yabo atumuke nk'inkungugu kuko bahebwe itegeko ry'umukamanye n'ingabo bagakengera ijambo ry'umweranda w'Isirayeli
nimba hari ubundi afise ubutunzi yo kubwira ati ngo ndagusengera ubuhabwe ngo nguhe imikubuzi kubura inyatsi ngo amavuta ya elayo ngo iki ari kugusuka kizoguteza inyatsi kizoguteza imivumo kizoguteza imikoshi kizoguteza agahinda ikizogukenyura no guhe ibitegeko ry'Imana kandi agenda abwiye ku itegeko ritandukanye n'ibwirizwa nimukomeze ngo muhagarareko nimukomeze ngo muyambike izera icyo mukama aje gukora n'igihe ku uyu munsi ubundi ishavu ry'umukama rirabishaka guhana mugabo umuntu wese aciye bugufi Imana bishobora kumukoresha kugira ngo yimare ishavu kandi igihugu cyawe ntigihone muri iki gihe Imana yari ibabaye cyane mugabo niho yaciye itora izayemera kwica umwami Uziya ngo nicyo gituma ishavu ry'umukama ryarurumbiye ku gihugu ciwe abangura ukuboko kwiwe kuri cyo aragihana imisozi iranyiganyiga imibyimba yabo nayo ikandagara mu mayira nk'ibikububu ariko naho byabaye uko ishavu ryiwe ntiryatururuye ukuboko kwiwe kuracabanguriye nimukwiye kwijejera ngo Kristo yaraje ngo urumva ngo amaraso ya Kristo biremera fata umwanzuro ufata ingingo wigira inama udandaze Kristo wigishe Kristo cungere umutekano ucungere Kristo wirinde uburyarya umukamaso dugiriza ibendera makungu yakure igihugu kimwe agihamagaza uruwa kive ku mpera y'isi azabona gishitse vuba na vuba kidatebye ngo muri cyo nta numwe aruha nta numwe adandabagirana nta utura ingiga nta usinzira ubukenyeye umukanda ntiyigera wutuburura kandi na uhambura imigozi y'inkweto ziyo imyami yiwe irakabiranije imeto yabo nayo irafoye ibinono by'amafarasi yiwe ni nkibuye ikigata c'imikogote ibigata by'imikogote yiwe bitebuka nk'ibipfumbutse murumva ingene ameze n'Imana y'umuriro reka ngo aroha nk'intambwe y'ingore aroha nk'ikibuguru cy'intambwe agatonoma acakira icyo yubuye agacomokana ntiyagire n'umwe akirokora kuri uyu munsi azotonomera kuri cyo kujya kwikiyaga kibomborana bazoraba igihugu basange n'umwijima n'amaganya gusa umuco wazimijwe n'ibicu ese icyo mimanika kuroba amakuba ntakubeko bwira Imana uwo munsi n'umunsi wo gusenga n'ubwenge ugahiga umuhigo ukabwira Imana uti nunkura muri iki kintu ndakugirira iki kintu sigo ukabwira Imana uti nunkura muri ubugomba nunyishurize amafaranga nungurihiriye imyenda nungirike sigo ariko kuri bike ushoboye genda umuhigo wawe uwushingire ku murimo ukoze genda hajyana wiyubakira mu isi y'umwuka uyu munsi wa 297 ubwira Imana uti Imana ndabizi ko dusigaje iminsi 60 n'ingahe gusa ndagusabye ungire neza koko umwana wanje ave kuri umusego umukobwa wanje aronka umugabo umusore wanje ave mu rumogi ave mu butingaye umwana wanje bakirisha avuma amahoro mu rugo mu mutekano mu rugo nyuzuza ubwenge bwawe nyuzuza ububasha bwawe nyuzuza ubushobozi bwawe ngirira neza koko mezagira koko mbora koko nezereza koko ubwira Imana nubibwira Imana irabigukorera icyo wumva umutima wawe ukeneye ngo unezerewe icyo wumva umutima wawe unyotewe icyo wumva umutima wawe ushaka ishavu ry'umukama ntizana inzigo y'Imana oya rizana n'inabidukora ariko Imana uyegereye ukabwira uti Yamara Uwiteka nongeye kugaruka nk'umwana wawe ikwakira nk'umubyeyi uwo n'umwanya mwiza wo kugira ubwenge ugahabwa amasezerano ari hejuru yayandi ushobora kwibaza nk'umwana w'umuntu none Imana nyine amahoro ikwishimire ikunezereze iguteturure ikurinde kubabara ikwagurira imbere mukama
uhabwe icyubahiro kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe. Turi kwinjira mu munsi mushasha, turazi kuri kuragaba, uri kurarekura, uri kurasesekaza umugisha, uri kurasesekaza umugwiza, uri kuranezereza imishaha y'ubwoko bwawe, uri kurakiza ingwara, uri kurazimura abazimiye, uri kurirukana imyuka mibi dutandukanya nawe. Turiko turakugwa kwa mashetani y'ubusambanyi, ubusuma n'ibindi bitera soni. Uri kuraboha umurozi, uri kubaha amaboko yiwe, uri kubaha ubushobozi bwiwe, uri kuratetereza umwambuzi, uri kuratetereza umwambuzi, uri kuratetereza umwambuzi, uri kurateterura ubwoko bwawe, uri kuranezereza ubwoko bwawe. Duha umugisha, duha umugwiza, duha umunezero, duha amahoro, duha ibyiza, duha ibyishimo, duha igikundiro, turinde kubabara, twagurira imbibe, dukiza ingwara, ngorora amafigo yacu, ngorora amahaha yacu, ngorora amaguru yacu, mugurura imigongo yacu, bohora imitwe yacu, bohora ibitsina byacu, bohora ibiganza byacu, bohora ibikiriza byacu, bohora ibitugu byacu, bohora amavi yacu, bohora inda zacu, bohora inda zitabyara zibyare, bohora uruhanga rutagira igikundiro rukundwa akaswe. Dutandukanye n'ibyo twakoranye n'abapfumu, dutandukanye n'amajambo twatuweko, dutandukanye n'amajambo twatuweko, dutandukanye n'amajambo twatuweko, dutandukanije imivumo n'ubutunzi bwacu. Ubutunzi twatawe ku bapfumu turabugaruje, ubutunzi twatwaye ku barozi turabugaruje. Turasa amahane, turasa inabi, turasa imikoshi, turasa imivumo, turasa agahinda, turasa ubugumba, turasa gutsindwa. Tuguruje ikirere cyiza ku buzima bwacu, twakira isezerano ry'ubwenge, twakira isezerano ry'ubudahangagwa. Turinde kubabara, twagurira imbibe, duteturure, tunezereze, duha umugisha, duha umugwiza. Mu izina rya Yesu Kristo turahembutse. Mana mutima mwiranuremo ibintu bishasha kazi, kugira ngo iby'umukama dusezeraniye tubyururemo byose kazi, kugira ngo duhage ubwiza burengeye ubwo twari dusanganywe kazi, kugira ngo umwijima ugende umuco useruke, imibabaro ugende umunezero uze, agahinda kagenda agahimbare kaze, urubyaro ruze, ubugumba bugende, kugira ngo icankiro kugende igikundiro kize, kugira akavuyo kagende, ubudangagwa tubuhage. Iyi sasa sitayuzuye neza kaze Mana mutima mwira, duhoze kandi uduhezagire, uduhembure kandi udukure ku musozi w'umubabaro, utubere byose, tumurikire muri byose, tuyobore muri byose, udukundwa kaze 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 mutima w'Imana kaze 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 mutima w'ububasha, kaze mutima w'ubushobozi, kaze ureka ikintu gishasha, kaze wirukana umwijima, kaze wirukana imikoshi, kaze wirukana iminaniro, kaze wirukana agahinda, kaze uduteture, kaze utumugurure, kaze udutwenze, kaze turi mu mazerane saa sita kaze uyu munota umugiyemo, kaze uduhezagirire, duhe ikintu gishasha, duhe ikintu gishasha, duhe ikintu gishasha. Dutandukanye n'imivumo, imikoshi, dutandukanye n'imibabaro n'ubwangushi, dutandukanye n'inabo, duhuze neza mu izina rya Yesu Kristo turambe kandi turaraniwe. Amen. Urakoze nyaguhora ku ngoma, tumugisha ubwoko bwawe. Amen.
turagukengurukiye cyane mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Turagushimiye cyane n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose kuri uyu mwuka w'abazima dufise ubwoko bwawe. Turi mu izamu ryo hagati ya 3 na 6 z'ijoro. Turiko turava ku munsi wa 4 twinjira ku munsi wa 5. Turiko turava mu igenekerezo rya 23 twinjira mu igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icumi 2025. Mwishwi ry'ubuhanuzi turiko turava ku munsi wa 296 tuja ku munsi wa 297. Nacho dufise tutahawe, nacho turico usibye ico twagizwe n'impuhwe zawe. Witeka nyaguhora ku ngoma, wewe se w'umwami wacu Yesu Kristo, wewe nyene ijuru n'isi, wewe nyene ubutware n'ubweranda, wewe nyene ubushobozi. Niwakira ya mashimwe ariko arakomoka mu mitima yacu, kuko ni wowe dukwiye kuririmbira kugira ngo amajwi yacu n'aba meza mu matwi yawe duhabwe umugisha. Turakoranye ubwoko bwawe, turi ku mpande zine z'isi. Nitwemereye isi kwidukoraniriza mu bugome bwayo, hoya. Nitwemereye isi kwidukoresha ibyishaka, oya. Kuri buri kintu kimwe cyose twakoze kuri uyu munsi wa 4 dusozereye, uyu mwana wawe ahari nawe yoba yamaze gutwagwa n'agatiro, ntiyakujyanjanije kimwe muri 10, nawe yirengagije amubona, nta mutima mubi yeretse bene wabo, yababariye, yihanganye, yumvirije ijambo ryawe, yasabikanirije abandi ibyiza akura mu ijambo ryawe. Muhumugisha mukama, muhumugisha nyaguhora ku ngoma turabikwisabiye, muhumugisha rutare rw'ubuzima bwacu turabikwisabiye. Muhumugisha duhuje umutima, nimba hari agasengu tubonamwo ukabona ikoraniro ryacu aho turi ku mpande zine z'isi riguteye iseseme, ntudushibure, ntutureke, tudutererane, ahubwo turaciye bugufi kubw'amaraso ya Kristo, turayitwikirije, dukubise ipfukamiro munsi y'umusaraba we mweranda, twihanye ibyaha byacu byose, twitandukanije n'ubugome bwose, twitandukanije n'imibabaro yose, twitandukanije n'agahinda kose. Mukama, gira ikigongo, gira ikigongo uduhezagira ubwoko bwawe, gira ikigongo uduhezagira abana bawe. Ndagusabye uhumugisha buri mukristo yumva ko akwiye kubibira mu nzu y'ububiko bwawe. Umukristo atigunga n'iteka gice yarose, avuga ngo mu nzu y'ububiko bwawe ntihakabura icyo kurya, ntihakabura icyo kunywa, ntihakagira ubushuhe butagira umutaka, ntihakagira imvura itagira ubwugamo. Nyaguhora ku ngoma, njishije bugufi umutima, amagara, ubwenge, ugushaka kwanje. Ndakwisabiye uhagarare muri Isaya 44 muhumugisha. Hari imbuto abana bawe bazanye muri uyu muvukano uyu munsi, niyo nje gushingira ko kugira ngo ndagusaba umushinge w'ugukomera no gukomezwa, ugutabagwa no kunezerezwa muri uyu munsi mushasha tugiye gutangura. Ndazi neza ko ku munsi wa 5 imyuka y'abadayimoni mibi, abangusha bambuzi bamwe batoranwa, bamwe bari mu butunzi bwo kwica, bwo guhonya, bwo gutikiza, bwo kurandura no gusitura ubwoko bw'Imana. Ndabizi ko uyu munsi bari ku rugamba, nta kindi kintu na kimwe bariko baregeranya mu buzima bwabo usibye ibiza guhungabanya abana bawe. Mukama, tugirira ikigongwe rwose Mukama, tugirira ikigongwe rwose Mukama,
tugirira ikigongo cyane. Tugirira ikigongo duhembure. Tugirira ikigongo duhe imigisha watugeneye utisunze intege nke zacu, ariko uraba umwanzuro dufise wo kutakuryaryanya kimwe muri 10, wo kwitwararikana hagati yacu, wo kugaburira abashonje, wo kuvuza abagwayi, wo kwitaho imfubyi, wo kubabarana n'abababaye, wo kwihanganira abatugerageza ariko tugakomerera mu ijambo ryawe. Amasina y'abana bawe urayazi, imirimo yabo urayizi. Iruhande yo kwaturwa ko umugisha mu izina ryawe, ndagusabye kandi ikirere cyabo cigarurire. Ntihagagire na kimwe gitangira isengesho rivuye mu kami k'uyu mutima w'uyu mukristo. Icyo nashoboye uragishoboye, umugisha abana bawe. Icyo nashoboye wowe uragishoboye, umugisha ubwoko bwawe. Icyo nashoboye wowe uragishoboye, nezereza intore zawe. Tuturabire mu bugome bukomoka mu mivumo no mu byaha by'abasogokuru oyaye, ahubwo turabire mu butwari bwawe, uturabire mu mbabazi zawe, uturabire mu mahoro duhabwa igihe twiyegeresheje amaraso ya Kristo tukitandukanya n'ibyaha. Wese uduhe umutima w'umwiranda tuyobore. Ndasenze nemera kuri Imana ije kutugirira neza. Ndasenze nemera kuri Imana ije gushinga umushinzi ngewe w'ibyishimo kuri twebwe. Ndasenze nemera ko ikirere cyacu kigiye kugururwa, abamaze kuryama baha umugisha baryame neza, ubaha indoto nziza, nubaha indoto zibaremereza, ushiremo ububasha bwawe, indoto zabo bazirotoregwe, indoto zabo bazibibire, indoto zabo bazisambuze, kandi indoto zabo zibahe kukwegera, ntizibahe gutandukana nawe. Hari ikindi kintu ugomba kukwisabira muri uyu mwanya. Iri jambo ryawe ugomba kuduha, turagusabye ritegura imitima yacu, ritegurira imitima yacu kunezerwa. Ese iri jambo ryorema ikintu gishasha muri twebwe. Ese iri jambo ryozana amahoro hari amahane. Ese iri jambo ryozana igikundi hari icankiro. Ese iri jambo ryohindura iminyuro y'ubuzima bwacu, abamavitse yamaze kwanga, abo ubutunzi bwamaze kwangirika, abo urukundo n'igikundiro byangiritse, ababarozi bamaze kwinjirana, abamaze kugira ibirungurira ku mutima no ku mubiri, abamaze kugira ibiherebere, abamaze kugira urukushi, abamaze kugira imvunja, abamaze kugenda n'inda mu isi y'umwuka no mu isi y'ibigaragara, mukamano twigaruriza ubukozi. Ni wanya n'ijuru n'isi, ni wanya n'ubutunzi bwose, ni wanya n'ibyiza n'ibyishimo. Nta mpamvu y'uko ubwoko bwawe twohererwa. Ntukemere ko tugenda gusa. Hari abakristo bagusaba ngo kuri inzara mu rugo rwanje, hari abakristo bagusaba ngo kuri ubugumba mu rugo rwanje, hari abakristo bagusaba ngo kuri cangiro mu rugo rwanje, hari abakobwa bari kugusenga, hari abahungu bari kugusenga, hari abagabo bari kugusenga, hari abagore bari kugusenga. Mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe twegeraniriza imigisha. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turabizi kuri umwami w'amahoro yaturose none papa, turabizi kuri umwami w'agahimbare. Tukemere ko twicwa n'umubabaro kubera ingwara runaka tugendana. Hari ikindi kintu wokora tukagira ubuzima bwiza, hari ikindi kintu wokora tukagira amahoro, hari ikindi kintu wokora tukagira akanyamuneza, hari ikindi kintu wokora ubwiza n'ubwisekegwa bikaranga ubuzima bwacu. Tukuramvuriye kwa maboko, amarira yacu ntagasesekare ngo anyobwe n'isi. Amarira yacu naje muri ka kabindi, muri ka gakarabo wategekaniriza umwana wawe kugira ngo ejo uzoyaducyoroze kandi uyaduhoreshe. Imibabaro yacu nigaragare kuri Yesu Kristo, twebwe tubohoke kuko niwe yemeye ko kuyitwikorera. Matayo yarabivutse 11:28. Duhembuza ibyiza, duhembuza amagara meza, duhembuza ubutunzi, duhembuza ibyo kurya, duhembuza ibyo kunywa, duhembuza ibyo kwambara, duhembuze iby'ububasha n'ubushobozi bwawe. Erega papa ibyo dukorera ni byinshi, kandi turazi ko n'ibindi ugiye kudukorera kandi urakoze cyane. Dore umutima wawe ndatubwire ejo icyo ushaka kudukoza. Natuzaniye isezerano rishasha ryo kuri uyu munsi wa 297
kugira ngo bigaragare ko turi basamura bw'ubwami bw'ijuru, dukugwe kw'imivumo, dukugwe kw'igisuzuguriro, dukugwe kwa gahinda, dukugwe kw'imibabaro, duhabwe ubwenge n'ubweranda, duhabwe ububasha, duhabwe ubuzima, duhabwe umugisha n'ubugwiza, mu izina rya Yesu Kristo twererwe mu byo dukora byose, amen. Yesu Kristo uri Kristo wanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yesu nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane muhoza. Yesu mwiza urembyeyi yanje, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yesu Kristo mukunzi mwiza, tugire Kristo.